Assalamu alaikum. Sadasteka salis haywana aharuge tanzil tari balaw mugendawa emeha befluna marhaba dannawa. Tanzil tari sadasteka salis hate mishu hushala deni alugan Shahama Ibrahim. Egotun miedu alugan mi baddal kolli tanzil tari sadasteka salis haywana aharuge bæveringe terein ತಿಮ್ಮಣ ಬುರ ದತುರುಕೊಫಾವ ಗದ ದಿಹ ಬ್ಯಾವರಿ ನಾಯಕು ಆದೆ ಮಿದಿಯ ರೌಂಡ್ ತಗಕೇವೆಸ್ ಎಫದೈ ಮಿರೌಂಡ್ ಗಾವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವರಿಯಕುವೆಸ್ ಹತರು ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರಾಣೆ ಎ ಟಾಸ್ಕ್ ತಗಕಿ ಬಲ್ಲಾಗಿನ್ ಕಿಯವುಂ ಹಿತುಂ ಕಿಯವುಂ ತತ್ಬೀಗ್ ಅದಿ ಮುಜವ್ವದ್ ಕಿಯವುಂ ದೆನ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾದನಿ ಸಾದಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹೈವಣ ಅಹರುಗೆ ತಂಜಿಲ್ ತರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಬುರ ದತುರುಕೊಫಾವ ಗದ ದಿಹ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ನಂತ ಕೈಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಡೈಮಂಡ್ ವಿಲಾ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಝೈದಾನ್ ಬಿನ್ ಯಜೀದ್ ಓಷನ್ ವೇಕ್ ದೆ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಐಷತ್ ಮೀಮ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜುಮರ್ ರದುಗೆ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಔಸ್ ಅರ್ಷದ್ ಶಬ್ನಮಿಗೆ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ರೀಶ್ ಹಮೀಜ್ ಹಾಮಿದ್ ಹಂದು ಅಲಿ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಔಫಾ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಆದಮ್ ಅಲಿಯಾನ್ ಬಿನ್ ಶಹೀದ್ ಗ್ಲೋರಿಗೆ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ನಫ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ತಿಲಫಳು ಲವೆನ್ ನಾಫರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈತನ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ಜದ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಹರಿಸನ್ ಹುಸೈನ್ ಈಸಾ ಅಗೀದುಗೆ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಆದೆ ಗದ ವಿಹಿ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ತೆರೆ ಗದ ದಿಹ ಬ್ಯಾವರಿನ ಹಮ ದತುರು ಕೊಫ್ಫಾ ತಿವಣಿ ವರಗ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕೊಗ್ಗೆಂಕಂ ಅಳುವಂಡಯ್ಯಗಿ ಅಳುವಂಡ್ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಗದ ಫಹಕ ದಿಯುಮ ಕುರಿಯ ಫುರಿಹಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಫ್ಫಾ ವಾಣಿಕಮ ಅಳುವಂಡ್ಗೆ ವಹ ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಫ್ ದೆನ್ ಅಳುವಂಡ್ ಮಿಜಹಿಲನಿ ಮಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ ಟಾಸ್ಕ ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಕಿ ಮುಜವದ್ ಕಿಯವುಂ ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವರಿಯಕು ಎಸ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಎ ಬ್ಯಾವರಿಯಕು ಅಮಿಲ್ಲೆನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಫಾವಾ ಸೂರತಕು ದಿಯ ಫೊಳುವತುಗೆ ಮುಜವದ್ ಕಿಯವುಮೆ ಅಳುಗಂಡೆ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರಂ ಅಣ್ಣ ಫುರ್ತಮ ಬ್ಯಾವರಿಯಾಗಿನ ಕೈಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಡೈಮಂಡ್ ವಿಲಾ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ದೆನ್ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುವಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಝೈದಾನ್ ಬಿನ್ ಯಜೀದ್ ಓಷನ್ ವೇಕ್ ದೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮೆ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯೌಮೆ ದೆತ್ತೋ ಝೈದಾನ್ ನಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುವಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಆಯಿಷತ್ ಮಿಮ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜುಮರ್ರದುಗೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯಾಯಿ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕೇವುಮೆ ಮಿಮ್ಶಾ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಔಸ್ ಅರ್ಷದ್ ಶಬ್ನಮಿಗೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي
تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿಹಾಂ ಕಿಯವುಮೆ ದೆತ್ತೋ ಔಸಫಹು ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಾಮ ಕುರ್ಮಾ ಅಳುವಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ರೀಶ್ ಹಮೀಜ್ ಹಾಮಿದ್ ಹಂದು ಅಲಿ ಲವೆಣ್ ಹಿನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس
من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯಾಯಿ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ದೆಮ್ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುವಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಅಕ್ಷಣ್ ಅಂಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಲ್ಫಾ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಅಕ್ಷರ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾದನಿ ಆದಮ್ ಅಲ್ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಶಹೀದ್ ಗ್ಲೋರಿಗೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها
وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಅಲಿಯಣ್ಣ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಲನಿ ನಫ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ತಿಲಫಳು ಲವೇನಿ ನಾಫರು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿ ಹಮ ಕೇವುಮೆ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕುರುಮ ದೆನ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾದಣಿ ಅಹ್ಮದ್ ಈತನ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ಜದ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಲವೆಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ದೆಮ್ಮಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮಂ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಹರಿಸನ್ ಹುಸೈನ್ ಈಸಾ ಅಗೀದುಗೆ ಲವೆಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕೇವುಮೆ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ತಿಮ್ಮಣ ಬುರುಗೆ ಫುರತುಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊಂಡು ಮುನಿ ಮಿ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ದೆವನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಫಹು ಅಳುಗಂಡು ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ.
Assalamu alaikum. Adivs efar tanzil tari sadasteka sali sate balamu gendawa emme hafaretaka waran hoon marhaba edannawa. Kuriya midani tanzil tari sadasteka sali haivana aharuge gada diha baveringe task ta. Den kuriya onnani mi baveringe task de. Mi task kuriya dane goi alugan dannawalana. Mi hitun kiyamge task. Mi task ga komme bæverika veskureveni haifoluwatuge sual kiyawmundar kushejjehi jenama bel jahane nama vestin fahara bel jehmo fahues rangalu nukurevi jenama e bæveriyekan hisabun e task nimene alugande midannawalani mi task furi hama kuranganna furtama bæveriyagena Kyle Ahmad Muhammad Diamond Villa Laven Hinnavar تيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تشاءون في صحف مكرمة في صحف فمن شاء ذكره وما تشاء كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه
في صحف صدق الله العظيم. දැන් මේ ටාස්ක් ෆොරිහම කුරුමන් අලුවන් මිදන්නවාලනි සයිදාන් බින් යසීද් ඕෂන් වේක් දේ ලවෙන් හිනවර් Hi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين
صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಝೈದಾರ್ ನಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಆಯಿಷತ್ ಮಿಮ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜುಮರ್ ರದುಗೆ ಲವೆಣ್ ಹಿನ್ನವಾರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكاذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಎಹಾಮ್ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಮಿಮ್ಶಾ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಔಸ್ ಅರ್ಷದ್ ಶಬ್ನಮಿಗೆ ಲವೆಣ್ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو العرش المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق الإنسان إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين صدق الله العظيم. ಔಸಫಹು ದೆಮ್ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫ್ರಿಹಮ ಕುರ್ಮ ಅಳುಗಡ್ ಮಿದರ್ನವಾಲನಿ ರೀಶ್ ಹಮೀಜ್ ಹಾಮಿದ್ ಹಂದು ಅಲಿ ಲವೆಣಿ ಹಿನ್ನವರು Tiene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ದೆಮ್ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಅಳುಗಡ್ ಮಿದಣ್ಣವಾದಣಿ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂಜಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಫಾ ಲವೆಣಿ ಹಿನ್ನವರು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯಾಯಿ ಅಮ ಎಹಾಮ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಅಕ್ಷರಣ ಫಹು ದೆ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮ ಅಳವಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಆದಮ್ ಅಲ್ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಶಹೀದ್ ಗ್ಲೋರಿಗೆ ಲವೆಣ್ ಹಿನ್ನವಾರ್ दिहाया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. إن عليكم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين.
يوم لا تملك وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين إنما صدق الله العظيم. ಅಲ್ಯಾಣ ಫಹು ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮಂಗ್ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಡ್ನವಾಲನಿ ನಫ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ತಿಲಫಳು ಲವೇಣಿ ನಾಫರು بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون
نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون صدق الله العظيم ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮೆದಿಯಾಯಿ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮ ದೆಂಗ್ ಅಳುಗಂಡ್ ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಅಹ್ಮದ್ ಈತನ್ ಬಿನ್ ಅಮ್ಜದ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا صدق الله العظيم ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡುವಿಗೆ ಮಿದಿಯಾಯಿ ವರ ಫುರಿಹಮ ಕಿಯವುಮೆ ದೆಂ ಮಿಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರ್ಮ ಅಳುಗಂಡ್ ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಹರಿಸನ್ ಹುಸೈನ್ ಈಸಾ ಅಗೀದುಗೆ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರ್
Nike. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಡವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ವರ ಫುರಿ ಹಮಕ್ಕಿಯವುಮೆ ಮಿಯಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಮಿಬುರುಗೆ ಫುರುತಮದೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫುರಿ ಹಮಕೊಂಡಿ ಮುನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ತಿನೆ ಅದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಹತರ ಕಾಯಕು ಮಿಯದು ಮೆಂದರು ರಂಫಳಿಗ ಅಳುಗಂಡ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲುಮ್ಗೆ ಉಮೀದು ಗಾವಕಿವೆಲ್ಲ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ.